Мешает, прикинь. Сөйлеуші өргөтөчүлдүн алын килограмм жеңге берилген одан болонга сарчыртсы Монгол улсын темирчи Иктуягин Тимурдун көрсөткүчү Анагорятта. On the Med C, winner is Timudin Inktuya, Mongolia. Сөйлеуші өргөтөчүлдүн алын килограмм жеңге берилген одан болонга Аршадбан улсын темирчи Евгений Жирбаев. Буколдунга Аршадбан улсын темирчи Timur Niklayev. On the Med C, we continue the bout in the men's weight category 70 kilos. Evgeny Zhirbayev from Russia and Timur Nikolaev from Russia are requested to the Med C. Сөйлеуші алын килограмм жеңге берилген одан болонга Аршадбан улсын Евгений Жирбаев. Буколдунга Аршадбан улсын Timur Nikolaev. Weight category 61 kilos on the Med B. Irdim Budazanayev from Russia and Jandos Ismailov, Kazakhstan are requested to the Med B. Devçi örgütөчүлдүн алын килограмм жеңге берилген өргөтөчү одан болонга Монгол улсын темирчи Боткогин Сухат. Буколдунга Аршадбан улсын темирчи Очир Бержиевнар берилген. Devçi Хойрукин берилген алын килограмм жеңге берилген өргөтөчү одан болонга Монгол улсын темирчи Батолгин Немдорч. Буколдунга Монгол улсын темирчи Демусрунгин Батырдин.
Devçen Öyrük'ün birliklerine dirayıp teşhidi dadın gidiramın için örgüçtün. Udan gaz Mongol dosyın temirçin battıldığı niyem darıcı. Hukukun gaz Mongol dosyın temirçin biyam sırungi batırdır. Devçe Arşadmanos Kazakistan'ı uçtuğu birlikten örgüçtün. Devçe Devçe Dernek Biziramin Cenge birlikten. Odan gaz Arşadmanos Simbuk Yurttum Botaşın Ayo. Hukukun gaz Kazakistan'ı buk Jandas İsmail onlar birlikten. Devçe Öyrük'ün birlikten idara. Dernek Biziramin Cenge odan gaz Arşadmanos Simbuk Polat Vayshalanov. Hukukun gaz Pedros Simbuk Andrei Birkin onlar birlikten. Devçe İpteşi Dadın gidiramın Cenge birlikten. Hukukun gaz Arşadmanos Simbuk